Nakon prvog otvaranja Mumble-a otvorit će se Audio Wizard. Ako se on slučajno ne otvori, njega otvaramo na Configure, Audio Wizard. Tu trebate postaviti postavke mikrofona. Znači idemo Next. Ovdje odaberemo Default Device. Znači mikrofon i ovdje treba biti slušalice. Ako imate opciju Use Echo Cancellation, koristite ju. Jer onda više nema tog krčanja koje se sad malo prije pojavilo. Ja ću isključiti zato da pokažem kako se to isto može maknuti. A Enable Positional Audio on nam ne treba, on služi za igre. Znači Use Echo Cancellation ostavite uključen, ja ću sad isključiti. Next. Ovdje možemo isto Next. Sad ovo se događa zbog feedbacka. Znači trebamo otići u postavke kartice, desni klik, Recording Devices. Odaberemo mikrofon, Properties, Levels i smanjimo Microphone Boost toliko da se to više ne događa. Možemo čak smanjiti Microphone Boost. Ako smanjimo Microphone Boost kroz dogle, možemo pojačati mikrofon i to se više ne bi trebalo događati. Ok. Ako vam se čini da je pretiho, Mumble ima u sebi svoj amplifikator, tako da vam to onako pojača na dobru razinu za razgovor. Znači Next i ovdje uključite Push to Talk i klikne se ovdje i odabere se shortcut. Ja mislim da je najjednostavnije koristiti lijevi Alt. Znači kada držite lijevi Alt pritisnutim, onda ova crvena usta sa strane svijetle i onda se serveru šalje ono što govorite. Kada ne držite, onda se ne šalje. Znači idemo Next. Ovdje ćemo koristiti Disable Text to Speech i ovo možemo ostaviti na Balanced. Next. I Submit Anonymous Statistics, to možemo ostaviti uključeno. Finish. Sada je podešen Audio Wizard. Ako prvi put otvarate, nakon toga bi vam se trebao otvoriti Certificate Wizard. Ovdje ćemo ga pokrenuti sami, znači Configure Certificate Wizard. I tu trebate imati opciju Automatic Certificate Wizard, budući da sam ja prije ovoga već otvarao Mumble. Znači meni je već napravio certifikat, ali jednostavno kliknite na Automatic Certificate Creation, ima jedan ili dva nexta, to je to. Znači na servere se spajamo Open Server Connection Dialog i tu već imam kod Croatia ima Mumble piratske stranke, Connect. Moramo unesti neko korisničko ime. Sad ovdje moramo prihvatiti certifikat servera, yes. I to je to. Znači sastanci će biti u kanalu Sastanci online. A tu ima još dodatni kanali u kojima koje se može koristiti.